Bormanthi along Karbi Singkan Kimi Alir alon pen Katalon dun Karbi Ningkan Kimi Katalon Angbong Bitung Rengthama constituency along CM pen Kaching Thur Amuk Kedeng Dogmoka Sildrampur, Mirok Teron Arong, Alir Alon Pen, Karbi Ningkan Kimi, Katalon Dun. Kardom, ada bertarung pen ili bertar hanbang thare harmony pen, nun bertar ton pen arjik tha. Anin kanwang ason tak taksi pining 2019 lethot ta, Bormanthi, Rong Kangthir, Rintithe, Rong Marjong. Lapen sodricho arong chito pet Bormanthi patuak lamalong thang nipai isi arni Karbi Ningkan Kimi Katalon dun berta pherangke ananterang bokajan pen kadnusa saya malong berta nampale ara porphai sirkep apor pen dirikam amai phu khorsing terang pen mai chepahim pu ponsi chikimo saya long Goren Bepensi Japan lo adun tu Bormanthi open stage ahem Karbi Anglo Autonomous Council chairman Longki Timung Arideng pensi ingpu pon puthot khorsing terang pen anghoi chingnisi chopali atumaphan Chunbang, Horen Tipensi Pachinia Port and Lo. Aluizar Po Aman Pen Karbi Anglo Autonomous Council Chairman Longki Timung Chetongdun. Lapen Alui Aman Pen Baburam Be, Babu Ingti, Philip Teron, Barim Ingti, Borsing Be, Khotkote CRPF Group Center CEO. Komal Sisudia Lapen Anan Killing Atum Chetongdun Alang Litumapan Karbi Poho Pen Archopon Klimsomar Atum Pen Ridnong Chingdi Kekat Paklang Pon. Laswa Pijo, Kengdong Dang Kekat, Bapthali Ki Up, Sonsuri, Kachibung, Pinso Lapen, Aroso Somar Atumta, Chepate Ponlo. Lason Tak Taxi Klim Somar Atum Pen, Arjan Ki Kachapate, Lapen, Hirjir, Lapen, Hon Kejeng Kachapate, Padopon, Aduntu, Chitong Dun Atum, Angbong Choranesan, Chorap Sarlo. Arning Gangsang, Porpai Po Apor Pen, No Ekipajir Amai, Lapen, Karbi Lamet Guru, Rubonglong Terang Amalin. Amen Pen Lutuna Jota, Paman Ponlo. Lutuna Jolong, Borjan VDC Chairman, Chris Rong Parchetong Dun. Lutuna Jolong, Jumesen, Alun Parju. Ponsi Mesen, Pensi Jaimek Pachun Ponlo. Karbi Ningkan Kimi Katalon, Angbong, Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Rokhang, Ametang Constituency Bitung Rengthama, Along Pale Damsi, Ason Kaching Thur Amu, Deng Dam Pusikat Nusalang Birta, Nang Pale. Karbi Ningkan Kimi Katalon Angbong, Chief Minister, Samagra Gramya, Unayan Jojana, Lagnar Kep Atang Kapen, Menmiji High School Alongle, Kepaklem Ji Apan, CM Tuliram Ronghang Pen Long E Somsi, Sayamo Paklem Pontoy, CM Ronghang Pen Kolonga Kathararong, Along Non Hedjong Kasalam, Kepatang Minor Irrigation Ta Ingpusi, Chutiki Ararapan, Banong Pipon. Alang Bitung Rengthama Constituency Ararapan, Karbi Ningkan Kimi, Akarnom Pajirsi, So Supen, Rengdok Rengnipen. Kedolong Japan Hempu Ahirjume Johang Mahamaya constituency ke parlo angkang Dongmoka Sildrampur Mirok Teron Arong Aratpen Cipatir Pipon si thang ni Paisi Arni Karbi Singkan Kimi Katalon Duna Birta Kad News asa Hemalang Birta Nang Pale Ada Porpai Trora Chitim Apor Pen Kepang Terasai Dengpon Arni Tili Sira Minute Hongkep Apor Pen Theng Piaklim Ke Lapen Ason Kepatuta Padopon Apitu Karcho Amaita Paman Pon Karcho Amailong Karcho Ponatum Lake Karbi Anglo Autonomous Council Under Secretary Diori Ronghang Assistant Executive Engineer Water Resource Department Difu Division Krisan Kanta Timu Karbi Film Artist Sar Longkiram Kro Sangpi Kare Ronghangpi Lapen Perangkia Betum Atuma Fanta Archopon Laso Along Card News Abirta Thanbang Willirbon Kropia Fanta Archopon Non Alang Litum Difu Rong Supi Sidolap Pusitame Alang Litum Kado Kaweta Silronpu Merok Teronarong Asor Saide Pusi Pachinipon Lapen tu Karlitang Dikrut Ronghang Lunkan Amalinta Paman Pontu Chopa Alun Sipo Atum Lake Sarmon Kro Lapen Bishnu Teron Atum Henlo Alang Litum Pensi Jumesen Alun Parjuponlo Labangso Sengkan Kimi Katalon Ajamek Along Ronga Sarpen Chenglok Ronga Along Sarpi Sarpu Lapen Klimsomar Atumta Chetong Don Si RD Pidun Anparta KLNLF Akonchun Bang Thong Teron Lapen Karbi Lamarjan Chiparjan Abangpu Sonjoy Terang Ta Chitong Dun Labang Soja Mek Along Alisar Po Aman Pen Number 15 Mahamaya Constituency MSC Mate Karbi Anglo Autonomous Council EM Lumsing Teron Chitong Dun Lapen VDC Chairman Abarim Longsing Tokbi Atumta Chitong Dun Pusi Birta Ripdun Long
nan malam support berta mo tan ponik sina Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 936520712. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehinamu pi putat bertalong wang tulo. Ningrong cipidun si langmili ahawar along ta thang isi ani rongkre trok si arong arat karbiningkan kimi talondun pusi kadnyu salong berta nang pale kipa phi hub langmili ahawar along rongkre trok si arong arat chingrum si karbiningkan kimi talondu Karbi United Council amai pu hukum sing teron lapen chunbang Wesley teron lapen ari sangotu langmili ahawar pale dun si sarpi sar ko atuma phan bekar om ake joy pen rondun si Karbi United Council pacetak alopen card news along birta nang paling ningkan kimi ketalon along kardok cipi siroisi kibi kiti lapen sarpi sarpu angbong ningkan arjon rengdok ring nipen kedolong ji apan hempu akhir jume ta cipi siroi
Western Bengalong District Hongkram Ronghan Hitia Klamalong Kipado Ponji Longri Krihini Sarhabi Amai Ningkan Esek Amai Pi Tang Nipa Hiniar Nipen Kipang Cheng Pon Abirta Pelanke Jason Hi by Talang Sopen Birta Nang Pale Ang so Amai Pi Tang Nipa Hinipen Nipai Pli Erni An Nitoma Bahal Kipaman Ponji Apandirikam Amai Ahin Pen Dode Sang Sepen Jisik Chidang Ponlo Lapen Mesen Ing Samjin Pen Chaimek Ateng Pen Mai Pado Ponlo Tiri kam amai ahin pen sitame lamang so amai long me thanga sai lupura kachetong dun pet ji aphan ta chunuri pon thu ada berta bang la pansikang ton ponikla demi thakme kurwang thu